Thu niyaphila baba ukhoma. Siyaphila cha unamandla, siyaphila kakhulu mfowethu. Sixolise kakhulu nje ukuthi sibe late. Nampa abantu mfowethu awuxolise kubona kade belindile abanye bathe basibheka bangasithola. Eyi, no, asiqale sixolise nje kakhulu ukuthi ulife wethu bekumele ube ngo-6. Kwasho ukuthi-ke inkosi uZondi lephinde ibe yiso lesilo kade ayisifakile isimemo sokuthi namhlanje khona ezobe ikwenza iyafisa ukuthi sivele. Nami shuthi bengingakayi-check-i kahle idayari njengoba ngikwazile ukuvuma u-6 okuyinamhlanje. Mase ngi-check-a late ngithi hayi, asikwazi undaba ezithu ukungamhloniphi esibemile. Kodwa-ke siyafisa ukuxolisa nje kubona bonke abantu ngoba kunabantu abangene ngempela ngalesa sikhathi u-6 bangasithola and mhlampe nawe ngikutshele sengikhona lapha ngoba ngibuka into yesikhathi ukuthi hayi engathi siyasiphika. Kodwa-ke sesize safika, kodwa siyaxolisa kakhulu nje kubani, siyaxolisa. Siyabonga kakhulu cha unamandla. Okubaluleke kakhulu nje mfowethu ukuthi siphinde sikwazi ukuthi sitholane, sikwazi ukuthi siphinde sibuye size ebantwini ngoba abantu cha unamandla ngaphandle bahluphekile. Yabo nje manje kunomuntu ofuna ngale ndlela umsebenzi. Futhi onifuna nani ngendlela emangalisayo ngoba lento eniyenzayo seniyithemba kakhulu ebantwini. So manje makuthiwa omancinza bayeze ufuna ukuzwa ukuthi bathi beza nani omancinzi kuphi abakuphethe ngoba manje sifuna ukusebenza ngoba uma ngabe niza kanjena wonke umuntu ubuyelwa yithemba lokuthi umkhonto wesizwe ukhulu i-change ozoyenza ebantwini. Ingakho umsebenzi wenu abantu bewujonge kakhulu, bewubukela kakhulu kuwo. Sibonge kakhulu nje xa unamandla ukuthi nani masinicela ukuthi nisondele. Angazi nisinikeze inkinga kodwa nje ngihlezi njani nithi hayi siyeza xa unamandla ngoba into ebaluleke kakhulu ukudlulisa i-message ebantwini. Xa unamandla sigcina nje ukuba nje nawe ngoba asifuni futhi nathi ukuthi sikubambe eside isikhathi la ngoba last time ngiyakhumbula zange nango-6 saphuma ngabo-11 yabona. So angifuni-ke ukuthi sikubambe kakhulu lude kakhulu usuku lwakho obunalo namhlanje. Asifuni ukuphazamisa, sifuna nje ulale kuse-early ukuze nangelinye ilanga masikucela uphinde futhi ukwazi ukuthi usabele uphinde ubuye. Xa unamandla asiqale mhlambe sihlele sisemumva siyakhumbula ukuthi sigcina ukuba nawe zazikhona izinto owayithintile ise-Gauteng kakhulu ise-Gauteng la khona nishiya khona ukuthi nilokhunjile kunabantu abazoqashwa aba-120 kwabe ise-KZN. Ngiyacela nje usiphe i-update nje kulokho kwase-KZN ukuthi bangaki abantu asebeqashiwe ngaphansi kwe-MK lakho, bangaki futhi abantu eGauteng asebeqashiwe. Kade sibona emva kwa-live loyana sibona niyovala amagaraji laphayana eGauteng. Cela sibe sithombeni ukuthi-ke i-MK lakho siyenzeni nje kulamalanga nje nawo. Ngiyabonga qhamu. No, siyabonga kakhulu. Kuyiqiniso ukuthi sasigcina ukukhuluma sasanda kubuya lapha eGoli. Sabuya nenamba e-127 kubantu okwakuthiwe bazoqashwa lapha. Konke kwabanjalo-ke noma zibe khona iy'ngqinamba ngoba sathi sesihambile ukhansela wakuleya ward wafika waya emafemini wathi nafuna ukufaka abantu bakhe. Yena ukhansela we-ANC loyo okwagcina-ke sekuthi kakhulukazi no-cash and carry engathi-ke kusho ukuthi isivumelwano sethu esasinabo ngoba u-cash and carry uwodwa kwakumele uqashe abantu abawu-86. Kwathiwa ukhansela usehambisa abantu abawu-20. Sathi hawu ukhansela usehambisa abantu abawu-20 kanjani? Sasesithi ngoba-ke u-cash and carry usuyasiphula isivumelwano sethu, sadicayida ngithi kwakuLesine nje kuleli sonto esiphuma kulona ukuthi-ke shuthi kuzomele-ke siphindeleke khona siyokwenza i-shutdown ngoba-ke ayisenzeki into esasivumelene ngayo. Asikwazi ukuthi
ngafike kube yithini siyakhona lapha simashe sihambe nabantu bephatha ama-CV betonyulwe abantu phambi kwabo umuntu azi ukuthi useqashiwe ithemba selibuyile useyabona ukuthi iy'nkinga zakhe ezinye seyizophela. Mase kuqhamuka ukhansela nje or umuntu eceleni nawe usezokwenza ezakhe iy'vumelwane ebengayuqalanga lo msebenzi. Sathatha isinqumo-ke ukuthi-ke ngoLwesine siyavuka-ke sathatha isinqumo ngoLwesine ukuthi ngoLwesihlanu siyavuka sivukela khona. Ilapho-ke saze sayikhipha nepost ku-Facebook ukuthi siphindela khona lapha. Nathi sase silungisile nje ukuthi hhayi siyakhona eGoli. Sase sizolala khona ngoLwesine ukuze sithi masivuka sivuke sisebenze. Basifonela-ke futhi khona e-Cash and Carry basho ukuthi no, bayabona ukuthi benze iphutha, bayaxolisa, bayacela ukuthi-ke la bantu esasivumelene ngabo abawu-86 ukuthi bekwazi ukuthi bengene njengoba sasivumelene. Sibeke sesibhala-ke naku-Facebook ukuthi iyakhansela into yalapha e-Cash and Carry, shuthi-ke bazongena labo bantu abawu-86. Njengamanje-ke sikuleyo nto-ke yokuthi-ke kusamele-ke i-leadership yakhona yawahambisa amagama kumele beqale nje kusukela kusasa abanye kuya le. Enye-ke enye ingxenye encanyana ngathi izoqala ngenyanga ezayo shuthi unyaka ozayo loyo. Okusho ukuthi-ke igcine kanjalo-ke into yalapha eGoli njengoba sasinemashi khona. Mhlampe masiza ngala uzokhumbula ukuthi ngangithe abantu abangala e-KZN sebebonke lama mashi esesike sanawo bawu-873. Ngangisho njalo ekuqaleni. Kodwa-ke mase sinezelela kuyayihlanganisika iy'balo mhlampe mangizisho nawe uzokwazi ukuyihlanganisela ubone ukuthi kahle kahle sebebangaki abantu plus nalo 127 waseGoli. Mhlampe-ke nale yaseHontshozi, kodwa-ke kubalulekile le yaseHontshozi umuntu ayiqale ekuqaleni ukuthi yaqala kanjani. EyaseHontshozi siqale ngomhla ka-15 September ngoba sathola i-complain ukuthi abantu abaningi abasebenza lapha eHontshozi abantu bangaphandle, okungekona nje ukuthi abantu abangaphandle kuphela, abantu bangaphandle abangenayo imvumo yokuba la eSouth Africa. Sibeke sesihlala phansi-ke zubuholi be-MK lakho sihlala phansi nansi inkinga sizodila kanjani nayo. Into esike siyenzeke sike siqale sisondele kubanikazi besitolo or kubanikazi bekhampani. Sasesisondela-ke khona ngenhlanhla sathola i-CEO u-CEO yakhona kwahlalwa phansi saxoxa nayo and yavuma nayo Nkosi yami i-CEO ukuthi yes kuyiqiniso ukuthi kuqashwe abantu bokufika abangenawo amaphepha. Sase sifuna isolution ukuthi kanjani-ke la ndoda. Wayesethi-ke ucela silethe ama-CV awu-40 siwathumele nge-email bazobe sebeqashwa-ke bobani. Sasethi awenza kwalula-ke kodwa-ke sincane isibalo uma kukhuluma ngama-CV abantu abawu-40 ngoba wayekhuluma ngama-CV abantu abazoqala e-head office okuyise-Maritzburg laphaya ku-Victoria. Senza njalo-ke samthumelela kodwa manje sabona-ke bengasaqaleki ukusebenza. Sesiyafona-ke senza i-follow up, baqala nini abantu ukusebenza? Asisamtholi efonini ngoba kuleyo 40 sasikhulumela into yase-head office kuphela lapha, kodwa ukuthi usazosinika isibalo okuyisona ngqo ukuthi bangaki abantu bokufika abangenayo amaphepha la eSouth Africa. Sazobheka nakwamanye ama-branch akhona ngoba wethe uzobheka i-KZN yonke nakwamanye ama-province kweseGoli nakwezinye iy'ndawo. Kodwa sasisathe okwamanje kuzongena abantu abawu-40 esabheka kwezinye iy'ndawo ukuthi bangaki. Ngoba into esisuke sidinga ukuthi-ke bangaki abantu bebonke. Kumele kusho yena ukuthi bangaki bebonke abantu bokufika. Uma engakusho sinendlela yethu nathi okuyi-check-ela noma kuthiwa usesitshelile ukuthi lokhu akushoyo ngabe kuyikona ngempela yini. Kodwa-ke yaphazamiseka-ke ngokuthi singasamtholi efonini, sisenda ama-email bengasaphenduli. Sagcina-ke sesithathe isinqumo sokuthi-ke ngesonto elidlule ukuthi-ke
Ngoba-ke abasafuni ukusilalela la bantu nezivumelwane esasinabo sasiphosta ngisho ku-Facebook i-statement sabo ababeshilo bayibophezela ukuthi bazobaqasha abantu base-South Africa and ithina esizobanika ama-CV. Ilapho-ke lasibone khona sathatha isinqumo-ke ukuthi-ke asimane sibavale bonke ohontshozwi kuze kube kuqashwa abantu base-South Africa. Saqala-ke Monday leli sonto esiphuma kulona savala Monday ngomsombuluko base besibiza-ke yena i-CEO isithi hayi madoda sike sisondele ngoba siyalimala. Yasondela-ke i-delegation esasivumelene ngayo ukuthi akube yiyona elida iy'ngxoxo. Umuntu owayelida iy'ngxoxo kwakunobhala wethu uComrade uMusa Mhlongo namanye ama-comrades. Base-ke beyokhuluma kwawukuthi-ke asivumelani ngezinto ababezisho ngoba bona babethi bazoqasha abantu abawu-20. Thina akuwona-ke abantu abawu-20 okuyibona abasebenzayo la. Kodwa eyafike yasidida kakhulu kunelinye leSulumane elafike lathi nje bafethu sizoqasha abantu abawu-20 kodwa siyafisa ukuthi-ke mhlawumbe ukuyixhasa i-MK lapho ngo-150,000. Ilapho-ke osaphika khona ukuthi ayingeke thina into esiyidingayo njengamanje ukuthi kuqashwe abantu base-South Africa. Lokhu kweyimali asicela ukungangeni kukona nayo into esize ngayo njengamanje. Hhayi kwangathi ayikho into esivumelana ngayo ngoba bethi bona bazoqasha abantu abawu-20 mase besinika u-150,000. I-team eyayile nje yangifonela ngathi hayi nenza kahle nilinge nje nithathe into eyimali lapho. Kwaqhubeka-ke ngoLwesibili savala futhi yangena futhi i-phone call kwathiwa hhayi wozani sixoxe khona esasikubeka etafuleni. Hhayi mayisondela i-team iyo-check-a ukuthi kwenzakalani. Hhayi ayisithole ukuthi engathi imali isinyukile-ke manje sekuthiwa hhayi naku 300,000 etafuleni. Sasithi hhayi bo thina sifuna niqashe abantu asishongo ukuthi thina sifuna imali sifuna niqashe abantu base-South Africa and uma ukuthi nijwayele ukwenza leyo nto thina siyenzi leyo nto. Sesinqabe izinto ey'nkulu kabi yokuthi-ke sesingakwazi ukudayisa ngomunye umuntu wethu umuntu wethu ofana nathi omnyama ngoba izwe lilalikhona abantu abadayisa bakwazi ukudayisa ngomunye umuntu omnyama ngoba ayikho inani elingalingana nokuthi udayise omunye umuntu omnyama kakhulukazi ukudayisa nje nangomzabalazo. And sayinqaba-ke lapho kwaqala khona ukuthi-ke engathi siyaphambana ngokwemimoya ngoba bona balokhu befuna ukufaka indaba yemali kanti thina siyikhuluma indaba yemali sikhuluma ngokuthi kumele kuqashwe abantu base-South Africa. Hhayi kwahlukana-ke kanjalo-ke ngoLwesibili. Kwakhona-ke amanye ama-comrades aloku engithinta aqala ukungithinta ngawo mhla ka-15 September. Lokhu engithinta nje ukuthi hey comrades siyacela ukuthi lapho mhlawumbe nibadedele labo bantu babethi mina ngisakujwayele ukusebenzisa igama lokuthi kuqiniswa isandla but bafethu nisithambise isandla lapho ngoba labo bantu ba-right kuyaxoxeka nabo. Ngathi hhayi athina sisebenzi leyo nto ukuthi kuyaxoxeka makuxoxeka axoxeke ngokuthi kuqashwe abantu base-South Africa. Hhayi banyamalala babuya-ke futhi-ke sebebuya-ke manje ngoLwesibili ntambama ebusuku sebesho ukuthi no bayacela ukuthi kuvulwe la bantu bathi bazobaqasha abantu abawu-20. Sithi comrades ubungeyona nje wena ingxenye yayo yonke lento kungani bethinte wena? Wathi no vele ngine-friendship nabo kade ngabazi. Sithi okay siyakuzwa-ke lo 20 okhuluma ngabo bawukhulumile kuthina and bakhuluma bakhuluma bafaka nemali ngaphezulu. Siyinqabile leyo nto ngoba baningi abantu bokufika abakhona laphaya eHontshozwi and akwazi ukuthi abantu abawu-20 bona babethe e-head office bebonke abantu bokufika bawu-40. Ingakho sabanika ama-CV awu-40 manje sebethi bawu-20 and lawo bantu esekuthiwe baqashiwe
kusetshenziswe yiphi yona i-criteria yokuthi kuqashwe labo bantu and kungani beze kuwena. Wahluleka-ke uComrade ukuchaza ukuthi kwenzakalani. Wawusithi hayi Comrade, ngoba-ke nemimoya eyayisiqala ukuphakama seyikhona sizoze sixabane. Okungcono nje suka la phambi kwethu thina sizoqhubeka nomshikashika wethu futhi akekho umuntu ozosivimba. Wahamba-ke nako-ke sesivuka ngey'ndaba ngoLesithathu zokuthi kunomuntu omane nje wavuka ekuseni wayovula uhontshozo olapha eBreya Center. Wathi sekuqashwe abantu abawu-40 abawu-20 uyacela ukuthi yonke into manje ohontshoza bavule. Kwasuka lapho-ke ukushisayo ukuthi-ke awukwazi ukwenza leyo nto, awukwazi ukuvimba umzabalazo wabantu abamnyama, awukwazi ukuthi wena engawulekelela lo mzabalazo esikuwona wena uzoshenye ilanguage, uzoshenye into ephikisana nokuthi abantu base-South Africa baqashwe. Kwaxatshana-ke kakhulu-ke kwawukuthi-ke kodwa siyavumelana sonke as i-team ye-MK lakho ukuthi akekho umuntu oyozivimba. Thina into esenza ukuthi sivale ingoba abantu base-South Africa baqashiwe, futhi into eyokwenza ukuthi uphele sibadedele ohontshozi siyobadedela ngoba isikhona into ukuthi kuzoqashwa abantu base-South Africa. Mase-ke yonke-ke into seyilokhu awukwazi ukuqhamuka ukuthi sekuqashwa abantu kuqhamuke nje wena Khomo kade ungeyona ingxenye yomzabalazo. Usuzothi ayi sebeqashiwe-ke abantu, thina kunendlela yethu uma kuzoqashwa ukuthi kwenziwa njani. I'm sure abaningi bayazi ukuthi uma kuzoqashwa angikwazi mina ukuthi mhlawumbe ngisuke ngiyingxenye yomzabalazo mase ngithi nayi list abantu abazoqashwa siyenzi loo nto. Sike sithi ama-CV asuke khona nawe sisuke siwathathe emashini awaxovwe mase kuba khona umuntu ovalwa amehlo mase-ke awatomula-ke lowo muntu-ke osuke ezobizwa lapho kusuke kuyena-ke umuntu-ke esithatha ngokuthi uqashiwe. Ingakho-ke kwagcina-ke kunaleza inkulumo kodwa-ke ekugcineni ngawo uLesithathu emini bafona futhi basho bayacela ukuthi sihlangane baxolise ukuthi bekhulume nomuntu ongeyona ingxenye yemashi futhi ongeyona umuntu ongeyona ingxenye ye-MK lakho. Bacela sihlangane sathi hayi asikwazi ukuhlangana nani ngoba manje nina sho niyasi-undermine, sithi siyakhuluma ngala nani nihambe niyokhuluma nabanye abantu eceleni and abangayona ingxenye yalo mzabalazo lo. Hayi sithi ngcono abakhiphe i-statement public apology yokuthi bexolise ukuthi bafake umuntu ongamele ukuthi uyangena kule nto. Nangenhlanhla-ke nangempela ngoba sasithe ngesihlangane nani thina sizovala noma ngaze kuphela unyaka kube unyaka ozavela silimani ndawo sonke njengoba sekuyilakho asisebenzi. Akukho la kuzothiwa khona sesilove khona emsebenzini. Umsebenzi wethu iwona lo, thina silimani ndawo, ibona abantu abazoluza. Basikhipha-ke i-statement esixolisayo ukuthi baxolisa ngokuthi behlangane noComrade uQiniso Cebane, upresident we-MK Youth League, and baxolisa kakhulu, bayibhala nje leyo statement, nami ngasifaka-ke kodwa ku-Facebook. Abanye bengakuyosibheka ngoba sisekhona. Sasithi hayi sasingakhuluma-ke nethini bayacela sihlangane ngo-8, sahlangana ngo-8 ngoLesithathu. Sahlangana ngo-8 umhlangano waze waphela ngo-1 ngakusasa phakathi kobusuku. La kuyila kwagcina kuvunyelwene-ke ngokuthi bazoqasha abantu abawu-100, bazoqala ngabantu abawu-100 okumele beqale nje kumsombuluko, kusho ukuthi umsombuluko yilo wakusasa. Ngoba bayichaza ngokuthi awuhontshozi bonke khona kunabantu mhlampe abase-Maritzburg mhlawumbe abazoqashwa kohontshozi bakhona, abanye mhlawumbe abaseThekwini, abanye mhlawumbe abasemajuba kanjalo kanjalo kanjalo. Kodwa-ke into-ke engakenzeki njengamanje ngoba make sathola ukuthi kunento esiyilindile kubona yokuthi-ke bangaki abantu ekumele beqashwe eThekwini. Mase sitholile sobe sesitshela i-leadership ye-MK lakho eThekwini
ukuthi-ke besenzele uhlelo mhlawumbe sinike labo bantu makuthiwa kufuna abantu abawu-10 eThekwini sotshela i-leadership ye-MK Lakho ukuthi izame ukuthi isitomulela abantu abawu-10 kanjalo nasemajuba makuthiwa kufuneka abantu abawu-10 sizotshela i-leadership yakhona ngeke kube yithina ukuthi nasi ingxenye yenu or isibalo esithile esidingakalayo kaHontshozwi abantu abazosebenza ngalapho kanjalo nakwiLembe region kuzoba khona izinto ey'njalo kanjalo naseGoli nakhona sizokwenza into efanayo. Into-ke esisayilindile-ke yokuthi-ke basitshele ukuthi-ke eMaritzburg kudinga abantu abangaka endaweni esikudingeka abantu abangaka maseke kwenziwa leyo process-ke yokutomula. Sisalindile-ke kodwa bathe bazosisendela kusasa ekuseni. Umuntu uzoloku e-update nje khona ku-Facebook naku-WhatsApp ukuthi-ke kuhamba kanjani kodwa nje izinto esavumelana ngayo phansi i-agreement esayisayinana phansi ukuthi kuzoqashwa abantu abawu-100 labo bantu ngeke kwenziwe ama-interview bonke bazothathwa beyosebenza ngoba kuthiwe u-2 weeks bazobe besafundiswa nje umsebenzi kodwa bona bazosebenza. And mase kusivumelano esinye esinaso nabo ukuthi bathi kumele sibanike umuntu okuyena ozomonitor ukuthi yonke into ihamba kahle and abekho yini abantu bokufika bakhona and labantu abazoqashwa bazoholelwa imali kufanele bayaholelwa yini South Africa ukubheka nje isimo sokusebenza into engajwayelekile-ke le ukuthi umuntu nje abheke yonke into ukuthi abasebenzi bayanakekeleka ngendlela ey'fanele bahola imali e-right ama-leave bayawathola yini zonke lezo zinto. Kodwa okunye ngoba bafuna ukunxephezela ukuthi-ke nathi sasho ukuthi igama lethu senilingcolise kakhulu kumele kube nento eniyenzayo. I'm sure mhlawumbe bayitshela ukuthi sifuna imali bathi singenza noma yini sathi okay into enizoyenza sifuna makuqala unyaka ngoJanuwari nithengele iy'ngane eziwu-180 full uniform iy'ngane eziwu-108 kusukela mangithi full uniform kusho ukuthi kusukela phansi esicathulweni kuphuma kuya phezulu bakuvuma futhi lokho. Okwesibili sayisithi njalo ngoLwesibili nangoLwesithathu bazophakela imindeni eswele lezo zinto-ke abazozenza-ke kuyoze kuphela unyaka-ke benza leyo nto ukuphakela leyo mndeni njalo ngoLwesibili noLwesithathu kodwa iy'ngane eziwu-108 nakhona lolo hlelo sazoxhumana nama-region ethu e-MK Lakho ukuthi esibhekele iy'kole or iy'ngane kuyizona ezothola le uniform le yey'ngane eziwu-108 kodwa-ke sizothanda ukugxila kakhulu ey'ndaweni ey'semakhaya nakho-ke emalokishini kodwa nje besifisa ukuthi iy'kole zibaningi kube indawo ey'semakhaya ngoba abantu abaningi emakhaya bayantula okungasho lokho ukuthi ey'ndaweni zasemadolobheni abekho abantu abantulayo. Yaphela kanjalo-ke i-agreement yethu esinayo noHontshozwi. Ngicabanga ukuthi-ke kuphendulekile-ke lapho mhlampe-ke sengalo ngiphendula-ke imibuzo-ke eminye Mfokakhomo onayo kodwa nje siyafisa ukusho ukuthi sinamanje sisabonga kakhulu kwi-leadership ye-MK Lakho okuyiyona eyenza ukuthi umzabalazo uqine ngale ndlela and sazoqhubeka futhi sibalwele abantu kulaba abaqashi abangakenzi kahle siyabacela belungise singaze siyifikele khona ngoba make safika ngeke kube kuhle bawulungisa sekukhona isithunzi sabo mhlawumbe sesidicilele phansi or ibhizinisi leyo ngeke isahamba njengoba kade iyenzeka or ukuthola inzuzo nje ngendlela kade kwenzeka ngayo ngoba maye safika thina sifike sithole nezinye izinto kanti ukulungisa singakafiki kuhle lokho nala singakafiki khona sizofika kulaba abaqashi-ke or kulabantu abanemali kakhulu abay'tshela nje bona yonke into yabo basetshenzelwa imali cha kuthina-ke ayenzeki into enjengaleyo and ngeke iphumelele futhi lowo mzamo. Ngiyabonga. Siyabonga nje kakhulu nje qha unamandla uyazi ukuthi I think khona into enzakala e-wrong ne namhlanje qha unamandla ekuseni
ngibe nenkinga ye-Wi-Fi le endlini yavele ngasebenza ayisebenzi even namanje. Mm. Njengamanje ngizama uku-charge ifoni le. Ifoni kunokuthi ikhuphuke iyehla. Sengishintshe i-charger njengamanje. Namanje futhi iyehla ikhuphuke. Angazi kwenzakalani ngiku-5% njengamanje angazi kwenzakalani. Kodwa nje ikhona nje le challenge le ekhona Qhaweni Namandla. Kodwa engifuna ukubuza Qhaweni Namandla eyokuthi bunjani ubudlelwane benu i-MK lakho ne-leadership yomkhonto wesizwe ngoba sibuka i-leadership ingathi ayisondeli kakhulu kunini kanti umsebenzi wenu muhle kakhulu uyabonakala kodwa nje bunjani ubudlelwane benu between nobabili? Njengamanje ubudlelwane bethu singasho ukuthi yonke into isahamba kahle kuyona i-MK Party nathi, kodwa ekakabi khona into official mhlambe ebhalwe phansi ezivumelwane ukuthi sizosebenzisana kanjani, kodwa akukho la sike sithole khona kwi-leadership mhlambe bekhombisa ukusigxeka or kanjani. Ama-calls esiwatholayo kusuke bencoma nje umsebenzi esiwenzayo and bekhombisa futhi ukuthi bafisa ukusisapotha, kodwa akusenalezo zinto-ke ezisalungiswa-ke singazi ukuthi ziyophela nini, kodwa bekungakabi khona ubuhlihlihli phakathi kwethu nayo i-leadership. Ya mhlampe ngingayiphendula kanjalo, kodwa nje siyafisa-ke kodwa nathi ukuthi-ke sike sihlale phansi ne-leadership siyichazele nezinye zezinto esingeke siyichaze la, siyichazele i-leadership nangendlela mhlampe esingathanda ngayo ukuthi sisebenzisane kahle eduze, besilekelele kwezinye zezinto, nathi sikwazi ukuthi siyilekelele i-leadership kakhulukazi i-MK Party siyilekelele njengoba ziningi izinto nathi esingabakwazi ukuthi sibasize ngako, kodwa nje sisalilindile lolo thuba elizoba formal kahle. Khona yonke i-leadership mhlambe singabe sisakhuluma nomuntu oyedwa mhlampe eceleni or ababili mhlambe bebekhona bonke ngoba makugcina kunje kuyogcina ngempela kukhona abantu abafuna ukusebenzisa leli thuba leli ngendlela engekho right, kanti thina sisonke as-MK lakho sama-members omkhonto wesizwe and sayivotela umkhonto wesizwe and nabantu siyabanxusa ukuthi abaqhubeke bevotela umkhonto wesizwe ngoba iyona nhlangano esakhuluma lento esiyifunayo. Siyathemba ukuthi-ke mase singenile kuhulumeni ezinye zezinto ngesisasho siyayidinga kodwa bayozenza. Into esisenza sikholelwe kubona ikona ukuthi imithetho eminingi ibona i-MK Party kuphela esakhuluma ngokuthi kumele kushintshwe i-constitution yase-South Africa ngoba kuyabonakala ukuthi siyangangxenye. I-MK Party kuphela esathi umnotho kumele ubuyele kubantu abamnyama. I-MK Party kuphela esakholelwa kubuholi bomdabu, ubuholi bamakhosi. Iyona nje esakhuluma lezi zinto vele esiyifunayo zabantu abansundu kakhulukazi, ingakho siyakholelwa kuyona, kodwa-ke siyafisa nayo ukuthi isivale le nto engathi ifuna ukuba yisikhala phakathi kwethu nabo. Mhlampe-ke ngicabanga ukuthi uphendulekile mfethu. Sekuphela ibhetri. Angazi noma network yami. Mancenze. Yes. Mbosuthola. Oh bengathi yabona nje kukhona something konke enzakalayo la something la engayiqondi kahle. Uzwakala kahle. Ikhona inkinga kulo live lo. Yabona namhlanje nje sabotage iningi kakhulu. Bayazama ohontshoza. Yeah, today nje ngeke. Iningi kakhulu sabotage. Yabona manje nje. 4% njengamanje. Qhaweni manje ngifuna ukubuza ukuthi lapha eThekwini ninali office cause if mkhembe umuntu mhlambe one-CV mhlambe nje afisa ukudlula ishiye ukuthi useThekwini noma eMaritzburg noma ukuphi ninama office. Mhlawumbe ngiqale ngichazele ama-CV
Ngiye ngibone baningi abantu abanye bangifonele ethi umuntu ucela ukuletha i-CV kumina. Ama-CV-ke siwathathe makunemashi, siye sithi wonke umuntu akafike emashini aphathe i-CV yakhe. Njalo-ke masitomula-ke sisebenzisa lawo ma-CV lawo. Ngikwenzela isibonelo, mina nginabantu la ngihlala khona nje abawomakhelwane bami abaningi abangasebenzi, and nginabantu basekhaya abaningi abangasebenzi. Kodwa angikwazi ukuthatha ama-CV abo mase ngithi bazoqasheka zonke lezo zinto. Ngiye ngithi kumuntu ofuna ukuletha i-CV akafike emashini ezoshiya i-CV. Mawukuthi-ke asamphuthile amamashi akalinde sibe namanye ama-date amamashi mase sifikile, mase yafika ezoletha ama-CV. Akekho umuntu ovumeleke kwi-MK lakho ukuthatha ama-CV eceleni efike esephethe ama-CV, ngoba lokho kuyobe ukuthi asilenzi iqiniso kubantu abasuke begcwele bedelile isikhathi sabo beshiswa yilanga kusukela ekuseni. Amamashi ethi aqala ekuseni ngo-7 kuze kushaye o-4. Mase kuba khona umuntu ozothi ngoba wazi uMancinza noma wazi omunye umuntu okhona kwi-MK lakho wathi uzomnika i-CV ukuthi sekuzosetshenziswa-ke leyo proximity leyo asiyisebenzisi. Sengisholo ukuthi-ke akekho-ke umuntu okumele asinike ama-CV eceleni or asifonele athi afuna ukuletha ama-CV or umuntu ozoletha ama-CV e-ofisini. Siyawanqaba nje asiwathathe ngoba ama-CV asesinawo njengamanje maningi kakhulu. Kodwa mhlampe kule yaseHontshozi ngoba kunama-region la singakaze khona siwaqoqe khona ama-CV sibe nama-match, mhlampe-ke sesiyodedela-ke ubuholi-ke bangakhona kube nohlelo lokuqoqa ama-CV lawo bantu ekumele beqashwe kulabo Hontshozi. Yabo njengakwi-region yaseKwilembe asikaze sibe ne-program khona yokuqoqa ama-CV. Ngakho-ke asikwazi ukuthi sizothi kuzotonyulwa kubantu abafika kwimashi ngoba vele asikaze sibe nayo. Siyodedela kwi-leadership yakhona kube yiyona eyenza lolo hlelo mase sithola inamba ukuthi kudingeka abantu abangaki. Kodwa ngokwe-office likhona i-office esilisebenzisayo eThekwini laphaya ku-Smith Street ka-number 300 e-Delta Tower, lapha ku-Smith Street ka-number 300. Abanye bathi uSmith Street ngegama elidala elamanje u-Anthony Lembede Street. Ya, sisenalelo office kuphela okwamanje. eMaritzburg besinalo kodwa sekuney'nkingana-ke yokuthi-ke nama-funds asinawo siyayihlanganisela yonke into. Ya mhlampe-ke angiyibambe lapho. Okay. Qawunamandla, ngagcina kade sihlukana ngangibuzela umbuzo ukuthi if kuwukuthi-ke nje thina singabahlali siyafisa ukuthi sisupporte i-MK lakho mhlambe kutheni mhlambe ngoba siyazi ukuthi yonke into le esikhuluma ngayo namhlanje ngaphandle kwey'ndleko ngeke enze nendawo la nisuke nidingakala khona, nisuke nidinga ukuthi kube khona upetroli, kube khona indawo yokulala e-safe, kube khona ama-ofisi. Njengoba ngibuza nje indawo ama-ofisi, ngagcina ngibuzile last time ukuthi aninalo nohlelo mhlambe lwesikhwama mhlambe la singakwazi ukuthi siphonse khona mhlambe uma kukuthi mhlambe siyafisa ngoba phela into phela yenziwa abantu abanhliziyo zabo ziyavuma. Ngisho njalo mina uma inhliziyo yakho ivuma inothando lwento ukufisa ukuthi ingafi, cause into esuyishaye kakhulu into iyakwazi ukuqala ibe yinhle kanje kodwa ishawe imali yokuthi imali asikwazanga ukufinyelela la kumele sifinyelele khona ngoba khona isilingo lesi oke wasichaza ukuthi amandiya akafika ne-offer kunina, yabona. So lo offer leyo noma ngathiwa niyinqabile nina kodwa nginesho ukuthi iy'nkinga zenu enibhekene nazo as MK lakho ibikade isho ukuthi niyayidinga le mali, yayibona, nizokwenza kanjani ukuthi, yayibona, niyayidinga le mali kodwa ngenxa yokuthembeka kwenu enikulwelane nikufunayo. Sifisa ukubuza futhi ukuthi-ke angakabi naso yini isikhwama la khona abanhliziyo zabo ziyavuma bakwazi ukuthi bafake nje labo 10 rand, 5 rand, 20 rand, lokho umuntu athanda ukuthi akufake ukuthi bafowethu hambani nifike la nifuna ukufika khona i-MK lakho.
No, lo mbuzo kanjalo mfethu Khomo, ngiyakhumbula ukuthi sasigcinana wawubuza. Ngawuphendula ngokuthi kuyiqiniso ukuthi baningi abantu abafisayo ukunikela. Kodwa abaye bathi angisanda uKhepithekho wami, kuwukuthi-ke ngisuke ngithi angikwazi ukushera uKhepithekho wami ngoba mhlampe nami nginey'nkinga zami nje makuyangena kumina leyo mali ngeke wazi ukuthi kungenzakalani. Sike siyigweme-ke izinto ey'njalo. Sike sithi okungcono akube nento ezobe iqondile yelakho yonke into iyazi ilakho ukuthi nansi into ingenela kwakanje kanje kanje kanje. Kodwa kuleli sonto ongeke ushawe lesithathu singawakhiphile ama-details wokuthi wonke umuntu ofuna ukuphosa esikhwameni uzophosa kanjani. Okungamele kube isikhwama esizobe silawulwa uMancinza leso. Kumele kube isikhwama esizobe silawulwa umgcini mafa okuwu-Comrade uKelvin Cabashe nekomidi-ke lakhe. Kodwa-ke ngizama ukuveza ukuthi ngolesithathu sizoyikhipha into siyokunika nawe Khomo uyishere la ukuthi wonke umuntu ofisayo ukuphosa esivivaneni uyophosa and uyophosa kanjani. Sekuhlelwe yonke into, sekusele nje lezo zinto ey'ncane. Wonke ama-bank details sizowafaka-ke la kuzona zonke iy'nkundla zokuxhumana. Kodwa-ke sekusele kancane nje and siyobonga kakhulu kubantu abakwazi ukuphosa ngoba ama-case angena every day. Abanye abantu ngiye ngibone baze behluthuke ubone ukuthi abazi ngoba uyabona nje makuzongena i-case, kunama-case amaningi angalapha ngako-Richards Bay Empangeni. Kumele siqale sihlele ukuthi-ke kumele sithole iy'moto esizoya ngazo lapho, sithole iy'mali zo-petrol. Mhlawumbe ama-case maningi kumele silale ngakhona, kumele sidle, silale ey'ndaweni ey'phephile, sihambe nabafowethu okuyibona laba abasuke bebhekile impilo yethu yonke into basuke singahambi sodwa. Uyabona ukuthi kuyindleko kangakanani. Abasebenzi baze bay'tshele ukuthi mhlawumpe ngoba singafuni ukubalekelela ey'ntweni zabo, ey'nkingeni abasuke besiriphothele zona, kanti kusuke kungenjalo. Isimo sisuke singavumi. Nginethemba lokuthi make savuleka leso sikhwama bakwazi ukuphonsa, siyosabalala kahle kakhulu. Umsebenzi we-MK lakho uyosabalala kahle kakhulu iSouth Africa yonke. Okwamanje sisalokhu noma sizama siqhukuluze ukuthi-ke sesikhona eGoli, sekumele sifinyelele kona wonke ama-province ngoba bayasidinga abantu, kumele sifinyelele. Asikwazi ukubavezela abantu nansi into ezobasiza futhi asisakwazi ukufinyelela ey'ndaweni basuke besidinga khona. Mhlampe nje iloko ngolesithathu wonke izinto, ama-bank details nangokuthi kumele benze njani siyobe sesikhipha-ke zonke iy'nhlelo ngoba mhlampe kuyophuma i-link eshoyo ukuthi uma ufuna ukulekelela ngena kule link uyifakele lokho osuke ukufaka. Siveza nje nezinye iy'nhlelo ezinhle nge-MK lakho ukuthi-ke isizosebenza kanjani ukuya phambili ngoba yona izosebenza sihleli every day. Masihleli phansi nethimba engisebenza nalo hleli siyibheka iy'ndlela ey'ngabeka i-MK lakho phambili ukuthi ifinyelele kuzona zonke iy'ndawo nangendlela nje yokuthi-ke kube lula ukuxhumana nabantu, bengasweli abantu. Kodwa nje sizoyikhipha-ke zonke izinto ukuthi-ke zizotholakala kanjani and ezinye zezinto zizoshintsha nje kancane but sizosenza isimemezelo ngolesithathu. Siyabonga nje kakhulu ngeqhawe namandla. Yazi laba mfowethu nginenkinga ye-sabotage ongangathi uzoyibona. Njengama ngi-3% ne singaqhawuka noma yinini qhawe namandla Mancinza, kungenzeka noma yini njengamanje. Kodwa qhawe namandla ngifisa mfowethu ukuphinde ngicele futhi uhlambhe. Asiphinde futhi sikwazi ukubuya futhi sikwazi ukuxoxa ngoba kusekuningi kakhulu iy'nhlelo eninazo. Nani nento nje eniyenzayo ukuthi nisi-update ukuthi senikuphi. Into ebaluleke kakhulu leyo
uma kungathiwa amakhansela omkhonto wesizwe lento esenza njengamanje angafunda leyo nto leyo, yabona njengamanje ukuthi i-MK lakho njengamanje niyenza umuntu onilandelayo understand ukuthi seniyikuphi. Yayibona into enjalo? Uma kungathiwa ungabuza manje umuntu nge-MK lakho ukuthi sikuphi, uzosho ngathi hhayi njengamanje i-MK lakho nje kusuka kusasa kunabantu abawu-100 abazoqashwa kaHontshose. Uyayibona? Because niba-update abantu usuku nosuku, yabona, ekutheni abantu mabazi ukuthi i-MK lakho yenzani. Lo nto leyo iyasiza kakhulu. Engathi amakhansela omkhonto wesizwe angaba nawo lo mqondo lo ukuthi njengoba ekhona nje iningi isabotage ekhona ngithi kumele kodwa wona enze sure yokuthi aya-update abantu ababalidayo ukuze into elakho njengamanje iyaphila, ngoba angiyona member elakho mina, kodwa njengamanje ngiyayazi ukuthi ilakho njengamanje ikuphi yenzani njengamanje kuphi esikulindela kuyo. uDisemba lo unabantu abawu-100 ekumele bengene emsebenzini. NgoJanuwari sesiyazi ukuthi kunabantu abathize ngoJanuwari abazoqashwa futhi. Uyayibona ukuthi lento eniyenzayo imnandi ukuthi nis-update ukuthi nikuphi manje, nenzani manje, isiza ngendlela emangalisayo. Xa unamandla isiyaphela ibhetri yami, kodwa khona amazwi engifisa ukuwasho xa unamandla kunina nonke nje ni-MK lakho yokuthi nazi into eyodwa ukuthi umuntu uyawadla amandla omuntu, kodwa uNkulunkulu akawadla amandla omuntu. Niwabambe lawo mazwi lawo, ngoba lokhu enikwenzayo bakhona abantu asebemile ukuthi abaplenayo futhi ukuthi banganishaya kanjani, kodwa nazo ukuthi umuntu uyawadla amandla omuntu, kodwa uNkulunkulu akawadli amandla omuntu. Bakhona abantu njengamanje abawuzama ngawo wonke amandla ukuthi singabathulisa kanjani omancinza, singayiqeda kanjani lento e-MK lakho, kodwa nazi into eyodwa nje ukuthi nje umuntu uhlezi njalo efuna ukudla amandla omunye umuntu, kodwa uNkulunkulu yena akasoze awadla amandla omuntu. Ukuzinikela kuwena maxa wanamandla nisebenzela isizwe, nenza imindeni kade ngingangeni lutho, sithola imisebenzi, imindeni siyadliwa, noma kungathiwa nina emaphaketheni enu angingeni lutho, kodwa nazi into eyodwa ukuthi uNkulunkulu akawadla amandla omuntu. Ningakuyeki bafowethu ukwenza okuhle noma engasiphi isikhathi. Ngelinye ilanga ngithi mina ukhona uyokhumbula ukuthi hayi bafowethu omancinza bake benza into enhle eSouth Africa. Ukhona nje, bakhona bayokhumbula, ngeke bakhohlwe bonke abantu. Ungacabanga ukuthi mangabe nenza something nibona abantu bethuli, nibona abantu bangakhohlwa abantu laba phambi kwenu kwamanje, banigxoba, banicindezele, basho yonke into abayishoyo. Kodwa ngithi mina kunina kodwa amancinza, ngelinye ilanga bakhona bayokhumbula ukuthi omancinza khona into abayenza. Kunemindeni namhlanje elalidlile through labafowethu laba. So nje naziwa futhi ukuthi uNkulunkulu akawadla amandla omuntu, kodwa umuntu yena uyawadla amandla omuntu. Awukuvala qha wenamandla ngoba ayiyaphela ibhetri yami bafowethu. Today kune-sabotage nje engingayazi bafowethu engiqalayo, kodwa-ke kulungile. No, siyabonga kakhulu na ukuthi sathi masiqala lento siyaqonda ukuthi baningi abantu ababenza lo msebenzi ngaphambi kwethu, kakhulukazi ama-union amaningi, amanye ayewenza lo msebenzi wethu, kodwa-ke agcine ethulisiwe kumlomo, engasakwazi ukwenza ngendlela abenza ngayo. Futhi siyaqonda ukuthi ma wenza into enhle baningi abantu abazoqala bekugxeka, abantu abaningi, and baningi abantu abazosha amabala kuwena. Ma ukhona abantu abasho njalo-ke thina kuyasikhuthaza kakhulu lo, ngasho ukuthi ikhona into esiyenzayo. Umuhle ilungile ukuthi akekho umuntu ozokhuluma ngokuthi khona into oyenzayo, khona ngowavela wenze lutho. Ma beba nemibono abantu ngabe mihle noma ngabe mibi, siyakujabulela lokho, ngasho bayabona ukuthi khona into esiyenzayo. And siyaqonda futhi ukuthi le nto esiyenzayo kwabanye kwabantu baphila ngayo, sizothatha izinkwa zabantu. Siyaqonda ukuthi kunabantu bona basibuka abantu abame endleleni yabo,
but sikulungele noma yini, sinikele ukuthi kungcono ukufela eqinisweni kunokufela emanyaleni noma ebugebengwini. Silindele noma yini, kodwa sizathi akekho futhi umuntu oyabika or asithuse or ashone, akekho. Bayingisabise ngokuthi eyi uzofa mancinza or nizofa, kuwukuthi-ke wonke umuntu uyofa. Ngisho ingane encane nenyanga engenasona engenzi lutho uyafa, umfundisi uyafa, isigebengu uyafa, okusho ukuthi akekho umuntu ongekafe. Mase sishayile isikhathi siyofa, kodwa kukhona kuyobe sikwenzile futhi ngesiphele sonke. Mina noma kufa abanye, abasele kuyomele beqhubeke ngoba umzabalazo uyaqhubeka, isizukulwane ngesizukulwane umzabalazo kumele sihleli ukhona ukuthi kube khona into eyenzakalayo. Ola nje siyabonga kakhulu ngabantu abasisaphothayo, naba befundisi abaningi bahleli bengifonela emthandazweni, abathandazi basifonela basemthandazweni, baseka nje abantu abaningi. Siyakubonga lokho kakhulu, abaqhubeke beseke sizenza umsebenzi wethu ngokuthembeka nangokuy'nikela. Yingakho thina umuntu la kwi-MK Lakho, make kwakhona umuntu owenza into e-wrong, ayilokhu ikhulunywa nje, siyamxosha, siyamkhipha nje aphele, ngoba izwe lase-South Africa likhona ngabantu abacabangela imanje bakhohlwa ukubuka ikusasa. Ngoba uma uthatha imali ye-bribe, yes uzoba right manje, but ngeke ilaste isikhathi eside. Ngesikhathi wenza leyo bulalizo, nesizukulwane ney'ngane zakho ngqo zizohlukumezeka or zizocindezeleka ngezinto ey'ningi. Wona wawunethuba lokulungisa izinto ey'ningi, kodwa walibala ukuthatha imali ngoba nobuka into yamanje. Le nto esiyenzayo eminyakeni ezayo, sinesiqiniseko sokuthi izwe lase-South Africa or abantu iy'mpilo zabo zobe sey'shintshile. Siyabakhulu nje uma usidinga sihleli sisondela, sixolise nakubantu abafonelayo bengasitholi. Muningi kakhulu umthamo wabantu abasifonelayo bengasitholi. Uyabona nje, mina ngosuku ku-WhatsApp kungena ama-message more than 500 ngosuku ku-WhatsApp, and iqiniso lithi angikwazi ukubaphendula bonke. Yabona nje uma ngifike early endlini ngaqala ngo-7 ukuwaphendula, uyashaya u-1 ebusuku ngizama ukuphendula ama-message. Yingakho-ke manje ngizokunika le post esike sayifaka enenamba, sesithola umuntu ozohlala ku-WhatsApp nje kusukela Msombuluko kuze kuba uLwesihlanu, ozobe amukela ama-case ewathatha. Thina sobe sesithatha kuyena-ke yonke nanka ama-case adinga ukwenziwa, sesiwahlukanisa-ke siwanika ama-team ngendlela ezahlukene. Ngizokuthumelela mhlambe nawe uyishare, uyiposte ku-TikTok ukuze kuzoba lula ukuthi abantu bekwazi ukusithola. Behlisa umoya abantu, kodwa bonke abantu siyogcina sibasizile. Siyabonga kakhulu ngethuba, bebe noKhisimusi omuhle abantu, ngoba mhlawumbe ngesisaba nomunye, kodwa noma inini uma usidinga before uKhisimusi sizoba khona. Kodwa uma singabanga-ke khona, singabanga nomunye u-live, sifisela abantu uKhisimusi omuhle, bayigcine, abaphuzayo bephuze kahle, hhayi kakhulu. Beshayele kahle futhi abantu bengaphuzi utshwala mase ushayela imoto. Abazobe begodukile beye emakhaya beyiphathele iy'ngane zonke izinto, oncamce namakhosikazi bewaphathele iy'nto zabo nomakoti abaganiwe. Siyafisa nje ukuthi kube nokuthula nje ezweni, imindeni ifudumale, ukuze izwe lethu lizokwazi ukuthi libe nothando nje kahle. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu nje Qhaweni Namandla. Ngiyafisa nje Qhaweni Namandla ukuthi mhlambe nisihlanganisele bafowethu mhlambe laba nje asethola umsebenzi. Ngiyabonga ntombi yami. Hey, angazi laba asebenza eish. Hey bafowethu unenkinga la engayazi. Kulaba abafuna inamba ngizocela ukunika Khomo ipost, uyipost uthi ngireportwa kanjani, mhlawumbe uyifake la. Ulungile Qhaweni Sendela Namandla. ku-WhatsApp. Yeah. Ya, mangiza ngathi ngiyafisa la ngingakavaleki ukuthi Qhaweni Namandla mhlambe kulaba mhlambe asebeqashiwe asebesebenza
siyafisa futhi nabo siba-hoste futhi nabo sixoxe nje nabo uyayibona siyafisa nje ukuselela lo thuba elinjalo abase-Gauteng nabase-KZN just nje sibe nabo siba-hoste futhi nabo bey'khona ngokwabo ukuthi kunjani njengamanje injabulo yabo yonke leya nto leya emsebenzini kuhamba kanjani yonke leya No, ayikho inkinga mfokakhoma kuzoba kanjalo siyolenza lolo hlelo mhlawumbe nabo sibasondeze nike nikhulume nje nabo. Siyabonga kakhulu nje xa unamandla niqaphele nje kakhulu nabantu kini abasondelayo nivula amehlo bafowethu ningahlakazi umuntu ibambane kanje kungabi khona ongena phakathi kwenu bafowethu. Siyazi ukuthi umsebenzi wenu mkhulu kakhulu uvusa umona kwabanye abantu kuvuka isilwane esinzima kakhulu. Ubani umancinza manje obani laba manje yabona yonke le yanto khona bangayithandi bambanani bafowethu ningadedelani bafowethu ningavumi bakhona abangena phakathi kwenu. Siyabonga kakhulu maqhawana bafowethu yi1% bafowethu manje ingacima noma yinini bafowethu. Hayi siyabonga kakhulu mfethu. Siyabonga kakhulu manje. Siyabonga.